Oke, dia malu karena in live streaming kanal YouTube Television Timor Pos atau informasi bocira katak agora da daun makane sang husi dia ba FC hasuru yes. Ayah klubu jogador senebe tamu no, ho numero kamizo no, ima ini camisola hatulu racing hitu
Entah kuliah di mana. Aku dia lah. Itu no agora da bola ia bita FC aí no agora kita ngamiasa. Bola fora, bola out no bola ia AFC ni lima. Okay guys. Okay dia agora bola suta husi jogador com número camisola walu husi klubu Javi FC nya. Usi bita ba FC langsung dia baliza langsung simu keras bola. Oh hena bai tare bita ba ni baliza começa suta tama larang. Nah na ba Javi FC ne man langsung simu keras no Gabriel ho número camisola Ronaldo Senhida lori bola usi Javi FC ne langsung lori tama no usi bita ba FC ho número camisola Ronaldo Senhida langsung hada bola no passa ba que agora dará jogador dia langsung mono ho número camisola Ronaldo Racing walo honaran Luis Ribeiro.
jogador ho Vitaba FC ho nomor camisola hito nulu resi Javi FC. Oke, dali datang atau informa Bita bahwa cira kata Vitaba FC mak ho numero camisola Farda Corazul no husi Javi FC mak ho camisola ho Cormeta. Mana ba agora down bola ia Vitaba FC. Ya agora a minha ameaça boto si Vitaba FC ho número camisola ron tingida. Mana mitare husi número camisola 5 langsung baku saya ho. Ya agora down bola ia Javi FC ni aing ho número camisola jogador ho número camisola dua nulu racing walu. No ina ba langsung Vitaba FC ni ma langsung hadap keres bola. Ba bola falta. Ya husi Vitaba FC ni nda hetang kartau kuning. No agora down jogador ho número hito no racing hito marca ba baliza Vitaba FC. Mitare ya bola outside. Ya jogador husi Javi FC itang ataque mono husi Oke dia kena ba bola falta itari na ba jogador com número camisola walu husi Javi FC com narang Nilton dos Santos do Carvalho ia maxim marca na ba ia se tiro tama ba baliza husi Javi FC ni na ba itari sira na malu husi Vitaba FC rasi consegue trava bola husi Javi FC rasi no hina ba down bola Vitaba FC nang. Oke bola out. Bola out. Husi Vitaba FC maksoi bayan baliza. Oke na ba itari bola out. Dia kena ba bola penalti
Se suta usi jogador usi Bitaba FC o número camisola o número camisola 5, naba? Jogador si Javier Assi consegue atacar. Hit dal tani naba itare naba. Ya, bola fora. Naba itare kata jogador si Bitaba FC o Javier Assi la fo Fatima Malu atau fo dalang atau ya baliza usi Javier Assi kar bola na. Dia agora bola ia Javier FC niain o número camisola Ronaldo Singida. No agora dá bola vai a Bitaba FC o jogador número camisolas itu no nyemar langsung tama hilarang mai be la consegue. Ya bola out. Bola ia Javi FC. Ya. Javi FC nya jogador langsung monta tama larang kedan. Ia nabai tahre jogador nomor camisola sing neng makar bola passa bai ya jogador nomor camisola hitu nur sing hitu. No agora monta bai ya jogador nomor camisola sing neng. Usi Javi FC rasik. Ina bana hitang biasa botu si jogador ho número camisola sing 5 honaran. Nicodemus Martins nebe makato marca mabela consegue. Ya, ina bai tare bola agora down ia Javi FC nai. Neba nesse processo cidadão malu bola ina bai tare. Bola out. Bola out no agora foto si Javi FC Rasik. Ho número camisola, jogador ho número camisola Sanusin Lima. Agora bola hitu si jogador ho número camisola hitu no sin hitu si Javi FC. Ya bola fora, bola out. Dia ya agora bola ia
Ya, agora bola teve saiu si Javi FC o número camisola hitunu singira no bola out kedan. Ya, bola ya Vitaba FC o número camisola hitunu si hitu. No ni marca sana. No, bola out. Ya. Ora bola out si Vitaba FC nian. Yang ini si truca jogador. Usi Vitaba FC o número camisola sama singira nemi jogador phone no truca ho jogador tuang o jogador nemi. Ya. Que bola falta si Vitaba FC. Ya, ahora bola lori si Vitaba FC. Oh, la golo. Ya, Vitaba FC foi ameaça bot Bahia. Javi FC no, Javi FC consegue trava bola usi Vitaba FC rasi. No, itare agora de dam bola ia Javi FC, agora Javi FC marca Bahia a jogador o número camisola hito no racing hito, na agora passa ba ia Oi. Ya, usi Vitaba FC rasi consegue taca bola. Tahan bola na agora bola Bahia. Que agora ainda vai na mana se ele será processo ada malu bola agora bola ia Javi FC nya Indrasik jogador o número camisola Sanulu ya agora Vitaba FC ne jogador será ada bola ya ya agora bola falta usi Vitaba FC ya usi número camisola 5 maka tiro utama Bahia Javi FC ne ya agora processo lau jogador o número camisola no hito no sin hito maklori bola que yana vai tare bola hala esse processo ya bola ya Javi FC ne horas processo hada malu bola oh bola falta ya jogador dia o nomor camisola Ronaldo Resi satu si Javi FC ne hetan tebe o hetan pancada maka si jogador si Vitaba FC Rasik na vai tare processo medicamento si Cruz Vermelha será langsung bahala consulta
Vai jogador refere. Ini vai tare kata jogador ne akara kala koe tem que foi saiu si arena. Dia que na vai akara kala koe usi klubu Xavier Racing se truca jogador full, tama jogador ida hitang aleja. Ia do refere ho número camisola Ruanulo Racing ida honaran Gabriel o Espires. Ya, agora dá processo continua, halau. Ya, agora dá tiro si jogador Xavi FC, o número camisola o número camisola Ruanulo Racing ida honaranga ya, o número camisola Ruanulo Racing 5. Me viene marca la consegue. Na usi Bitaba FC teve sai bola sai lá. Ya, agora hi tanto si jogador si Xavi FC Racing. Lekin vai tare processo bola ne tiro nene, bola fora si campo, na bola out, bola baliza nian. Ya, agora dá bola ia Bitaba FC 9. Ya, jogador sira si pasam bola halo tic-tac malu. Na vai tare jogador ida nomor camisola 5. Nilori mebe monu. Oh, nesse gol! Oh! Ya, kita marca usi jogador ida usi Xavi FC Racing. Ya, o número camisola sia honaran Domingos es Americo. Ima marca gol ida ba ia a baliza Bitaba FC Racing. Ya, agora dá usi Xavi FC Racing que tem score ida no Bitaba FC hetan ponto mamu. Ya, bola lau, bola aí Bitaba FC 9. Agora Bitaba vamos o esforço macas. Atu duni tuir pontos usi Xavi Racing. Ya. Ya, agora bola na manas. Oh, bola ya, bola falta. Ya. Tarema Bitaba FC mos começa ona, sira começa a turo na sirenia performance na hona manas teves. Ya. Agora dá bola ia Xavi FC niai. Ho número camisola Hito Nulo Racing hito marca tama. Ya, agora dá bola e Bitaba FC 9 na frente. Oh, Xavi FC. Ya. Bola out, bola usi Xavi FC nya. Ya. Si número camisola sanuro langsung marca, nolori tama ia baliza. Ya. Pasan tama ba ni malu. Usi Xavi nya. Na usi Bitaba FC Racing. Teve sai bola ba ia Xavi nya arena.
Nyaba agora dá bola e Bita vai FC nai. Mas o processo toma Javier Rasik lá fofating. Naba langsung tiru sai bola. Bahia número camisola hito no Racing hito usi klubu Bita vai FC. Na agora dá bola ia jogador Honaran. Honaran Nicodemus Martins memang fentiru bola nih. Oke dia ke dalam bola ia Javi FC nai non lori tama non passa bahina Maluk. Oh ini kar bola salah. Bola out no bola husi Bita by FC makar no hordang husi número Sanur Singh neng mak passa bola bahia Sanur Singh hitu Nur Singh hitu ya agora bola bana ia Javi FC nai ras. Ya, bola terutama si Javi FC ni ambai Bita by FC. Ya, agora bola ia Bita by FC ho jogador nomor kamlo zolan San Licencia marca by hitu no Racing hitu. Agora ni terutama no bola ia wing keras no bola falta. Tamba husi Javi Rasik tebe kona Bita by FC na jogador. Ya, jogador ho numero camisola hat nulu Racing hat hitang kartau kuning. Honaran Rosalino de Jesus. Nyet kartau kuning tambah nyetebe jogador Bita by FC ni. Agora dá jogador husi Bita by FC ho número camisola hitu nulu Racing hitu Honaran Fabrizio Bonifacio marca. Ya dan bola outside. Itare na bane halfway de Javi FC Rasik marca gol ida ena bane husi Bita by FC Rasik mas ho esforço makaso na mana so di duni tuir mai be la consegue Itare na fatem processo tuir mai. Ya agora dá truca jogador rua husi Bita by FC ho Javi FC ni mak truca jogador ho número jogador fong husi Javi FC ni mak ho número camisola todo nulo no husi Bita by FC ni mak truca ho jogador fong número camisola Sanur Singhar. Ya ora bola Morris. Ya, bola continua. Oh. Bola falta. Usi Bita by FC. Ya, bola falta usi Bita by FC, no Bita by FC masih marca, ho jogador ho número camisola, Sanulu Racing hitu, Honaran Ezivânio da Costa, ni masih marca tama bahia baliza Javi FC. Ya, kena baik tarik ni proses nansa, dia tunu kita acompanha. Ya, bola, ya. Bola Latama, usi jogador Javi baliza Javi FC ni consegue carmetin bola. Que bola continua lá, no hina vai tare.
Hitam cabeça esse jogador Vitaba FC no bolo. Ok, bola out. Bola usi Vitaba FC nya. Ok, bola pasang. Ya. Wah, bola tiru si jogador Vitaba FC baya arena usi Javi FC Rasik. Ya. Para proses kirok bola. Usi jogador Vitaba FC agora caro na bola. Ya, Nelori tama bato he baliza FC Javi FC nya. Ya, proses lawan manas. Ya. Ora usi jogador nomor camisola Samsung itu. Ora ne ida fale car bola. Ok, continua. Ya, ya. Monta tama. Ok. Bola in fatin he Vitaba FC halimar he baliza Javi FC baranda. Ok. Usi Vitaba FC terutama mabe usi Javi jogador tahan bola no. Agora bola ia Javi FC ni aí no Nelori tama no itare ne processo anusa. Oi, sorte. Javi tu marca mabe la bele. Eta ameaça boto si Javi Rasik. Javi ameaça ia baliza Vitaba FC Rasik. Tu mai itare ne processo anusa ita acompanha na fatin. Ok, bola tirus Vitaba FC nian, baya baliza baya arena. Ya, ya, bola continua lau. Ya, bola out. Bola usi Javi FC nian. Ya, agora ne pasan tama itare na ba. Ya, ne processo launa. Ya, bola falta. Jogador número camisola kartang kuning tamani dada jogador usi Javi FC nian. Ya. Usi Javi FC matiru baya Vitaba FC. Ya, itare ret ne processo nanusa. Ya, la consegue. Ya. Bola continua lá na fatin lá na manas tevis. Ya, sin rojo esforço nebe makas tevis mabe. Koko na fatin sin roa duni bola idani. Ya, agora bola ia Javi esforço. Ya, sorti. Ok, bola ia Javi FC, jogador Javi FC ni ain. Ya, sira halo tik-tak, sira pasang malu, ina vai tare. Ya, agora bola tama si Javi tare. Oh, bola ucai. Ya. Ya, bola outside. Usi Javi FC. Dek. Baliza hetang aleza. Que agora usi Cruz Vermelha langsung halai tama o di bafoti keras baliza. Baliza hetang aleza kira. A cara aquela coi usi Vitaba FC tem que trocar baliza. Baliza ho nomor camisola hatlore si hitu honarang Obadias do Carmo nebe maketa ngaleza.
evitare processo anusa. Ok, baliza na condição se fita lá, ni continua na fati, ni la consegue truca no. Ina ba bola continua lá. Ya, agora bola ia jogador Vitaba FC o número camisola no resingida, no resing, sorry singida hat. Ya. Wow, bola ia Javi FC naik, kita re proses sorti. Ya, baliza tura tama ba ia jogador o número camisola Sanorin 5. Ok, bola ia Vitaba FC naik na fati. Vitaba FC la fo Fatim ba ia Javi FC rasik. Ok, bola out. Bola out. Agora bola ia Vitaba FC. Ya, bola isi Vitaba FC número camisola hit no Sanorin Singira mark. Ya, processo na fati. Ya. Bola out. Ya. Bola usi Javi marca tama, itla tene nya marca baiha número camisola hitu, agora nya Lori continua. Ya. Ya ya bola ya número camisola sing walu nyai. Ya nya marca baiha maluk no agora baiha bola baiha Javi FC nyai rasi. Jogador si Javi FC mo sa esforço makaso di dunia fating ho dia to hetang na fating skor nebe bot liu Vitaba FC nya. Ya. Não vai dar Vitaba FC mos continua o esforço makaso dia to hetang skor nebe makanesang ho Javi FC rasi. Mas bem, na bane processo bot ne jogador ser mos o esforço makas teptebes. Ya baliza usi Javi FC consegue car com a bola, car metin bola. Ya. Ya bola na fating ia jogador Vitaba FC o número camisola hito número sing hito foi marca ba ia jogador número camisola são sing ira usi Vitaba FC na ora de down usi Javi FC car kono na bola. Ya usi Javi FC monta bola tama ba ia arena Vitaba FC ne laran. Ya Vitaba FC halimar bola. Ya sira continua lori bola ne processo boy mas be usi Javi rasik ada bola no bola falta. No jogador ira usi Vitaba FC o número camisola Sanorin sing hito etang aleza ituan. Ok, jogo continua lá. Ya, ya. Ora bola ia Javi FC nya ini tiru tama ba ia arena Vitaba FC nya. Kita re ya jogador Javi FC kar kono na bola o número camisola sia. E marca ba ia jogador Selu o número camisola no usi Vitaba fora bola out. No bola usi Javi FC nya. No monta ba ia arena Vitaba FC. No ina bane jogador o número camisola oh bola falta. Yena ba jogador usi Vitaba FC ne hetang kartang kuning tamba nia lori bola halai no ni 5 sikotu ho número 5 ho naran Zuvito Monis ni hetang kartang kuning tamba ni lori ida lori bola nia 5.
Ya, proses. Oh, gol! Ya, gol Husi Bita Husi Javi FC. Markatan gol itu di akad skor 2-0. Ya, jogador número camisola. Ya, jogador número camisola Sanulu Racing Tolu. Husi Javi FC Honaran Jubilikim Enda Costa marca gol di akad skor 2-0. No, yan ba waktu mos termina ya primera. Yan ba pas golo ya ikus nomos waktu ba ya primera parte yang remata. No, ita continua fali ya parte segundo nian turmai. Sorry.